Bingo! 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 Halo teman-teman, ayo kita pakaikan kacamata ke Upin, Ipin, Susanti, Baby Boss, dan Adit. Wah wah wah, si Ipin dapat kacamata warna biru teman-teman. Oh my god! Wow! Widih widih widih, si Upin memilih kacamata yang gak ada kacanya teman-teman. Si Susanti membeli kacamata berwarna biru yang ada gambar teman-teman. Keren 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 ya. Widih widih widih, Baby Boss membeli kacamata berwarna hitam merah teman-teman. Keren 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 keren. Widih widih widih, si Adit membeli kacamata bulat teman-teman, mirip si Upin, gak ada kacanya. Bagus 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 bagus. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu Upin Ipin dan kawan-kawan untuk mencari kacamata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.